Okay, guys, me and my two friends is gonna play teacher. What do you want to play? Anyone you want to? Shoe. Doen rolspel in jouw groep oor 'n maatjie wat jou hulp nodig het. Sê wat sy probleem is en hoe jy jou maat kan help. Wat kan jy doen om by die skool te help? Hoe ek by die skool kan help. Someone vir help. Okay. Hoe kan jy help? Someone vir help. Okay. I'm gonna write like okay, as iemand nie 'n potlood het dan as my vriend nie 'n potlood het dan kan ek weggee. Ja. Okay, julle. So moet ek dit tot daar. Tot daar. So. Okay. Wag. Okay, julle, ek gaan nou eers die son klaarmaak, nee. En dan gaan ek nou weet ek wat dit is. Butterfly. Okay, julle. Why don't you put on the timer instead? Then when the timer goes off, then we must be done. Yeah, but you said off. Oh no, I'm not gonna do that. It's full. I know. Stay to it. I'm just gonna start with grade. Which color? I don't play with it. Because this is a pencil for grade 3 and this is an eraser. Ek het al tegekoop toe ek graad 1 gewees het. Toe koop ek al die. Maar ek het dit al nog gekoop. Like fabriek. Okay, peace out. I think you know this one already. Okay,